Hofu ni silaha kubwa sana ya shetani ili kutoa mtazamo wetu. Nirudie tena hiyo ili wote wapate. Hofu ni silaha kubwa sana ya shetani ambayo anaitumia ili kututoa mtazamo wetu kwa Kristo na kuangalia matatizo. Kile unachokiangalia sana ndicho unakipa nguvu. Kwa hiyo kuanzia leo anza kuangalia ni kitu gani ambacho macho yako yanaangalia sana. Kile ambacho unakiangalia sana ndicho unakipatia nguvu. Kwa uchunge sana una focus wapi, unaangalia wapi. Petro wakati anamwangalia Yesu hakuweza kuzama, lakini alipoanza kuangalia upepo, alipoanza kuangalia dhoruba, akaanza kuzama. Unasema mchungaji, unamaanisha nini hapa? Haijalishi unapitia dhoruba gani katika maisha yako, endelea kumtazama Yesu wala usiangalie shida zako. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu.